Shubor nakaslem jong unongsan hima. Chief Executive Member ke KHADC Uba Shambolang Renja haga hendu tarik nailar arhajar arpusan ringkat UEM badepet yak platingka kilalet bene kendu sembut menteri ramba kajela Uba Presiden Tensong halor kajing bompat yo yak bha jong ke District Council habe ekran berkilat pathai kubor Uba Shambolang Renja uliet ho bahdu menta ke KHADC kamsham lapat yo yak bha kat bagi weipat ke District Council kiladep yo Habakali uba Shambolang Renja ulet ho bakim shamtep na ke ekadaw baga KHADC kampat yo ya kabha namar nagaliang uba Preston ula pha ik officer ban pejbnya lor kani Matagas ngina kaliang yung ina District Council mangarkat yang in charge of finance ngina wan ikendo jo Deputy CM madipay ya ka DCE department kajungan ngajungi kalong bani kering kato atli kimat ka ba ka council biya indo ako ina pinang kamat ka de lor ka kibahak ka baka KHADC ka di panyo namar ba ngilai hakiwe ki council kila ada pan karena ka DCE department ka ada pan hadu mentah na kalian KHADC ki siya ko teka daw ngilai ay budin hi ka city na hadu digini benai ko ada dan ringim siya hadu mentah ngim siya yo ay teta ada ba ina so dongkam man ni kedua marhamat Deputy CM man benpam ya ka ban ni tadi kamat ka ba manya ndo perkawai rungi keren lah kau di ka research ka kom ka council hi ka di ka hak ka jongka ka dongkam kan wat banyak susu ke jalan zaman jengi kom kerja keren ru yang Deputy CM yang ni kamat ba kom ka council ni dongkam ka jikersan ka state government ka bani kom no bangin nang la su ban wat banyak lagi jelong zaman juga kerja ke jengi ka research ka jongka ka kom ka bentar juga council nak kadang bangin la ban sothok ya ka pateng ka ba adab bentar tadi kabar dia keren Deputy CM bila berbatang kemudian naga yang Deputy CM imsim lah itu ekada anda ilah syukta yo officer yo ibn lah cakap apa kimpet banyak ke bagi dia ban lek kloy nak tak joki tadi kabar tai